ketel tak mareh Rusti Semaan Emong King Deja Putri Sekartagi Haji Abdurrahman Sempong Emong King Tengah Balung Pulau Sitong titisan olah seni Haji Madrasin Cilbutan Emong King Lauk Kelaban Setong Tuding Cukir-cukiran 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 ruak sapi ruak pada Putri Sekartaji keduana tantona Pak Haji Abdurrahman mon adeko Monase Andi Yanto Monase Andi Pak Haji Madrasi roak bodo Putri Sekartaji mak empon nongko seketelta amare Kalagong saya tengah lai iman titisan olah seni ki bodo ibu di Pak Haji Madrasin dari Cilputan Sakanya Cukir-cukiran ruak sapi pun para depan Cukir-cukiran ruak pada Sekartaji si Andi Pak Abdurrahman Pak itu Sekadinto permainan telo pasang sapi pasangan sapi nomor petong pulau sanga segetel tak mareh Bapak Rusdi Semaan tempatipun badhe mongking deje perloi kegali sapi pun panjenengan selama perjalanan Kak Dintoh korang aman masuk epon dek pintu gapura masuk kelaban saya ke potongan epon lema pasangan sapi nomor belung polo Putri Sekartaji Haji Abdurrahman Sempong Pasongsongan sareng pasangan sapi nomor belung polo Situng titisan olak seni Haji
Madrasin Cilputan tempatipun badhe mungking lau. Dupasang sampai kadinto selama perjalanan aman, masuk epon de pintu gapura juga aman. Sehingga kadinto sobung potongan epon. Ngereng Bapak Rusti, Haji Abdurrahman sarang Haji Madrasin iya torna lagi kade. Putri Sekar Taji bodo itengah tantuna Pak Haji Abdurrahman yanto Arwah Putri Sekar Taji, arwah nek putri Putri Sekar Taji sampai nama cek lebur laju alus tengkak kulina Pak Haji Abdurrahman Saunggaling sekator